Oh! Di na pamasilan na kay bawal ang pamusulan. Tres mosquiteros, bitch! Ow! Nay magara-gara karon. Pas lagi. Karon. May have found some function. Seeking function, function. Function, function, function. 不下不下，不下不下，幸福是 Bawal ang pamasulan do. 不下不下不下，不下不下，下不下不。 Oh! Di na pamasilan na kay bawal ang pamusulan. 是风险跟风险，是浪不上改飞，富浪风险高，请我家跟飞机。 Isa ba ka inchik-inchik maka? Inchik di ka? Pamasol man ka dito nga bawal man diri ya. Aw! Animan na. Ah! Taga sa man ka day. What? Che? Che我che? Che? 我是的 Mr. Jin. Bang. Mr. Chin! 我旋风旋风旋跟风。 Washi! Isi yun si Didi ah! Uy! Unsa nga ng mga inistoryahan ninyo ako mo kasabot? 旋风旋风旋风。 Siya si Da Uzi! Uy! Diya! Pata! Diskasi to! Diskasi! Lako ko! Amura niya! Binibili naman na ako!风旋风。 Siya! Uy! Chin! Uy! Uy! 风旋。Ah, shit! Ah, shit! Ah, 6.5 hours later. Ay! Goto man! Aw! Wala siya sa kubalay! Ay! Uy! Tagahanap ba rin ay! Ibinin na lang na! Tara ko! Dah! Mga inchikoy man niyo! Maum niyo katagbo gapon! Aw! Ay! Dili mas na taga diri ah! Pangwataan ko ni! Ako ni pangayuan! What's up guys? It's your boys! Tres Mosquiteros Pitch! O karon mag-shoutout sa ta sa itong mga solid nga supporters! Aw! Shout out tayo ko ni Jeremy Pimentel from Kibungsod o si Ariel Indap from Candice o si Rusty Carmelotis from San Vicente o si Judy Ann Clarito Ramada from Pangasinan. Shoutout ko kay Idol Maria Emily Bungado ug shoutout ko kay Junel Miguelien from Tambacolong ug shoutout ko kay Joey Clarito from Villa Pilipa ug shoutout ko kay Jik Daget from Manila City. Og shoutout po ko guys kang Judy Ann Ulaco, Lisel Maturan, Jandy Kultura Iting og Karen Itor. Shoutout guys. Og sa mga gusto pa po shoutout guys, comment lang mo sa among official Facebook page o YouTube channel. Let's go!